ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bakaNazaretha. Bengithi mhlawumbe abantwana bazophatha inkonzo baze bafike egcineni, kodwa-ke ithuba selivulekile. Kodwa kahle kahle akukuningi engize ngakho ekhaya. Ngize lapha ezinye ezimbalwa nje engizizele lapha ekhaya. Amazwi amavesi mhlawumbe ambalwa. Thixo ulilanga bangcwele ithuba engilitholayo elizikhandekelayo, ngoba ngize lapha ekhaya ukuzodlulisa ukubonga emva komhlangano ekade sinawo emzini waseKuthuthukeni inyanga yonke kaFebruary. Amen. Ngibabonela abantwana balapha ekhaya besinabo usetshenzwa bezikhandla kakhulu. Ngase ngibuka ukuthi ngabe ngenza isono mangase ngingayi esanda nezwe liyobonga kulabantwana balapha ekhaya bonke. Amen. Kufika abantwana lapha imina bathi mkhulu, ngithi yebo. Bathi sicela umsebenzi. Ngithi umsebenzi uxhaphakile ke la ekhaya, eningi phela nje. Bathi kodwa wethu umsebenzi wehlukile esocelayo. Ngithi yebo, senishilo phela. Bathi sicela ukukhanyisela izulu ngegenerator. Sizoyiqasha thina sikhokhele, sifake idizili thina.
bese kithi mina awu bantu abangabe phela nisebenzile ngoba lo umnikelo bese siwenzile bese sizoqasha ngawo igenerator usuzokwenza izinto eziningi. Umhlangano ke bangcwele awuyona into elula, umhlangano uyinto nje esindayo, futhi umsebenzi kaShembe kuhle ngisho lokhu baphathi besonto ukuthi umsebenzi kaShembe ufana nohlanya. Umsebenzi kaShembe uyabanjiswana. Uhlanya uma ngisho ngabe umkakho noma ngabe ingane yakho noma ngabe udadewenu noma umfowenu noma umkhwenyana wakho, kodwa ungabe waphanjelelwa ikhanda wahlanya, uqinisa ubiza abantu uthi kulekeleleni uzongibambisa nanti uhlanya. Umsebenzi kaShembe unjalo. La uhlupha khona uhlupha ngokuthi ngoba noma ngabe bewunawo amandla okuwenza, kodwa uyabadinga abanye abantu ukuthi beze bazokuphathisa isibusiso ngoba sona ngokwaso siyinkinga isibusiso sikaShembe masehlela kuwe uwedwa. Manje ke labantwana ithe angize lapha ekhaya ngizobonga, besikhuluma nabefundisi nje ukuthi bonke labantwana babe iqhaza elikhulu kangaka emzini waseKuthuthukeni uShembe ekhona, basebenze omkhulu umsebenzi. Ngiyabacelela isibusiso, ngabacelela nakuNkulunkulu engiphe umsebenzi wakhe, ngathi ngibacelela abantwana balapha ekhaya isibusiso, uShembe abaphe isibusiso, wasikhipha isibusiso. Amen. Kona konke ngiyithandile kubona bangcwele uma bethi fundisi njengoba sicela ukusebenza lo msebenzi, sicela ungangeni kwipolitiki, ningasifaki kwipolitiki yenu, sisebenza umsebenzi wonyazi kuphela. Base ngithi ngiyabonga ngani zami, lawo magama nje mayivela kini ngiyawabonga ngoba thina sinepolitiki vele ngeke isaphela ke, ngiyayibona vele. Kodwa nje abantwana mabe sebenza umsebenzi kaShembe bakucela labantwana laba kimina, ngase ngithi hawu ngiyabonga ngane zami, ningangeni kwipolitiki, isebenzana umsebenzi kaNkulunkulu, bayilanda igeneration enkulu futhi entsha nuwa. Uma ifakwa lapha yana siyakwexhuma, bayafika labantu abazoyixhuma iza ngetruck beza nawo labafana oHadebe no lufana baningi yana no Tembe lokubofana kunengane nje baningi bayeza labafana, siyafika lapha siyayihlisa sengiya kula madoda kwemadoda le generator engaka ibiza malini. Ngangilinde umuntu uzothi mhlambe 10 million noma 6 million, but hayi ilapho nje mhlambe ko 700,000. Ngase ngibuka labafana badobafana ngiyabezwa labantu bathi shuthi ngasihlole madoda le generator, but hayi mase ngake siqume sithi ukuthi singayithenga le generator. Kodwa ngizobonga lo msebenzi kakhulu outhe noma uNkulunkulu esesibusisa ngeviki lesithathu, ngoba babethe bona amaviki amabili benza lo msebenzi. Akhona amakholwa esontweni, asibenze esontweni bajwayele, babethe bona bavolunteer ngamaviki amabili ukuthi bazothela idizili benze yonke into. Kodwa nje makunenkinga basevise futhi generator ngoba after hours kune service efanele nikeze bazokwenza nje konke abanenkinga. Savumelana kwayintenhle vele wabethi phela 2 weeks sasa sinathi uJehova uzohlala 2 weeks ayibongo, kanti ezulwini kuyabhala kunjalo. Uma liphela iviki lingakapheli iviki uyangibiza baba sengiyasondela biza nomkhwanazi wayigijima ke bese sinenkinga yamanzi. Hey khona okunye kwabafanyana la ekhaya utabethe okunye kwakaNkosi cha, kodwa amadoda imizi phela amadoda ingeza mangisho angithi mina ngimdala
so ilungelo lami ukuthi oku ngoba amadoda abadala amadoda embizi ngakhuluma naye ngiseKhenani Thabethe inking khona ngikubonile wenza amabhoholi noma ibhoholi ubhizi ngayo ethemba lethu okungukuthi sinaye umuntu la eGoli onekhono lamabhoholi cela uyosibukela ibhoholi khona ibhoholi lapha eThuthukeni kodwa isebenzi yathi mahamba belungu bakhona yasiyayekwa kwaphela kanjalo manje abuye uyoyibuka wayesehamba azange hesitate ngithe iKhenani ke umhlangano wonke ayibonke Nkosi ngize ngabuya ngoba sekuvalwe umhlangano ebuhleni bamaNazaretha kwayikhathi ngikhubuka ngiza eGoli basebenza labantwana ubusuku nemini kwaze kwathiwa banikeze indawo yokuhlala eThuthukeni bahlala eThuthukeni besebenza bezikhandla ilokhu ngicontact ngefoni kwenzakalani manje bathi hayi sesila ke manje sesila manje kanti umnikelo fanele ngisho lokhu basho manje nani bakhokhile umnikelo owenze labhoholi eSeThuthukeni wakhishwa izingane ezisemva kwenu zentethelelo zeza emaqhaweni zafike zashaya umnikelo owu-33,000 ngenhloso ukuthi kuzokhiwa ama-toilet uma sekufikwa lapha ukuthi uNkulunkulu ufuna ama-toilet aflashayo kwase kubonakala ukuthi uMakhunyana obaba uNdlovu lo wakha ama-toilet uthi uma kufuneka ama-toilet aflashayo kufuneka kube khona ama-jojo tank isystem yakho ezokwazi ukumelana nama-toilet aflashayo ngoba afake abe namanzi amaningi kwase kubonakala ukuthi kukhandeka-ke manje upoto ukuthi lo mnikelo onikeliwe akulungiswe ngawo lo wabhoholi olaphayana wasuyenziwa kubhoholi wathengwa imishini yakhona kwenziwa zonke izinto akhahlela amanzi aphuma amanzi wasewenza ama-quotation yakhona ngeke ngingeneke kuwona kodwa engikubongayo ngizobonga lapho abantwana balapha ekhaya ukuthi umsebenzi waseThuthukeni bawenze waba yimpumelelo uNkulunkulu abaphe isibusiso ukuthema uNkulunkulu esiphi iviki lesithathu ngikhulekile nje izulwini khulekela ukuthi uNkulunkulu abe ngesiphi iviki elinye cha wangathi akasinaki nje kahle kodwa inhloso singiyayisho manje kodwa bengekho hlelweni lwami kwakuwukuthi sinabantwana kulelizwe labantwana laba bayintsha inabasho labantwana laba siyafisa ukuthi ngelinye ilanga babe nethuba lokuthi ke bakhulume ngoNkulunkulu esimkhonzayo owunyazi kwakumthandazo belumthandaza suthandaza uNkulunkulu manje sesinikeza iviki sengithi ke mina mhlawumbe lele besilikhulu ukuthi hayi akulona nginikeza nje iviki lesithathu ngoba kudala ngithi mangifikela eGoli ngiba nenzuko ezincane ngihambe ngisathanda ubaba nginiphaka iviki lesithathu bheka Mdluli basuyabheka cha baba kune-date yaseTehisi engena ngomhla wa-25 lapha bese ubaba aye eTafelkop kodwa hayi nasithethisele ngomhla wa-25 sise lapha emva so mase sisuke eTafelkop ngesonto esisiya eTehisi sase silithole iviki lesithathu kancane sahlala noJehova saze sayibuka ngizobonga lokho bangcwele kini ukuthi uNkulunkulu aniphe uthando aniphe konke enizifisela khona futhi sinentanda kulonyaka angazi ke noma iqebetho esinazo zenele na noma zivalekile inimbobo kuzona noma uzothi nayikhuluma uJehova ebese kuyaphutshuka siphinde siphume singaphethe lutho okusukela eKhenani uShembe unyazi lwezulu bayikhipha isibusiso wesikhipha kuzibeka 4 ngesikhathi esonto kodwa ethi
ngifisa ukuthi kulonyaka ka2024 wonke amaNazaretha angaphinda ahlupheke. Ngifuna kuphela usizi emaNazaretheni wonke lonyaka nakunyaka wamaNazaretha. Abesethi inkosi inibusise sithi amen uyingcwele. Athi inkosi inibusise sithi amen uyingcwele. Athi inkosi inibusise sithi amen uyingcwele. Athi inkosi inibusise. Ubona uyasifuka ngenkani noma ngabe unenhliziyo elikhulu noma ngabe unjani kodwa isibusiso khona sisinikeziwe ezulwini. Usishilo nala esefikela kuthina kodwa lokukhulu kakhulu ekuzela lapha ekhaya ukuzobonga ukusebenza umsebenzi ongaka lento le yini lokucima icima ilo shedding azange sizwe. Wathi noma sebevela bayavela phela osomathuba madodana semthethweni bayafika uNkosi lapho yantu bathi hey mfundisi ngithi yebo bathi hayi inkingi khona ngithi yini bathi hayi khona idiesel no handebe nako bantu makudu bathi hey idiesel lapha sesithela manje igubhu ezimbili noma intathu ngaphezulu leze besifaka ziphushe ilanga lonke. Ngithi kanjani bathi intambo esexhonywe kwi-generator sazazi zingaka idonsa kanzima ngoba i-generator manje ndikwenza kanjani madoda bathi hayi sibona ukuthi asiyikhiphe lezi ntambo exhunywe lapha. Ngithi nizosusa umsindo madoda kuyosuka umsindo manje ngoba umuntu make wafuna into ayifunayo wathi uyamvimba kuleyo nto le ulwa nawe. Bathi hayi sizoyikhipha ngoba sizazi ziyaphi base bayidonsa baqhamuka abanikazi bazo bayethi abantu babekhuluma bathi yabona ma ufuna ukubona umnikazi wengcanga okukhahlela yona emlonyeni uzovela umnikazi wayo athi bani ushayijama bakhipha intambo bavela abanikazi nifakelane intambo le bathi angangene kakhulu ngangebhizi kakhulu kodwa engizokubonga ngenina abangcwele balapha ekhaya umsebenzi omuhle owenzeke ekuthuthukeni umhlangano namhlanje ngisabisiva amakhono ukuthi siphatheke kahle ekuthuthukeni. I-generator kababa ayikaze icishe nangesisodwa isikhathi bekuthi mangabe bezoyisevisa bafone bathi sikhulekele ezulwini ukuthi mhlawumbe for 5 minutes ugesi uzohamba ngaphakathi ngoba kufanele kufakwe i-oil kucheck amabhethi kuserviswe nje yonke into. Sithi sathi sifuna ukwenza lokho bathi hayi sesiqedile. La ngimnandi khona la ngijabule khona futhi iyaphela ke 2 weeks sesinikezwe iviki lesithathu ebelingekho ohlelweni beza kimfunda abafana mkhulu hey la inkingi sikhona ngithi mina yini inkingi bathi hayi ngithi baba sesinika ngafika amathathu ngithi hayi ayikho phela inkinga angithi vele kwakuhleliwe ukuthi umhlangano uzohlala 2 weeks nase niyaselekelela ngayo yonke indlela esinikele ngayo kuzobonakala ukuthi kutholakala bathi hayi besicela ukuthi kungakacelwa nje embubheni wabandleni nangabe kuzocelwa wabandleni thina esimemeze abantwana basesanda nezwe siyosho ngoba asiphumanga ngopoto kasokwenza lo msebenzi sicelile baphathi umshumayeli emtshelile bathi cha sishilo kumshumayeli ngithi hambani niye kuyena nami ngizoya kuye ngoba manje masengithinta ithempeli sengithinta enye indawo lana bekuyisibusiso senu nje nenhlalisuthi enzosenza kodwa mase nithi kufanele kumele simemezele esithi bonke abantu basana nezwe bacelwe egawini sekufanele ngiyokhuleka kuyena manje ngakwenza mkhulu ngithi ngafika ngathi mshumayeli abantwana bathi bacela ukuya ebandleni bayocela manje umnikelo okwengeza leli viki leli kwidiesel wakwemukela umshumayeli bahamba bakwenza lokho azange sisizwe isisindo sediesel negenerator ekuthuthukeni ngenxa yenu bantwana balapha ekhaya. Inkosi inibusise ushemela unenzela izinto ezinhle ngiqala ukusebenza nani ngeke ngasebenza nalabantwana laba ekuthuthukeni not ekuthuthukeni ethemba lethu mdla uNkulunkulu ethi uyathemba lethu kodwa ufuna ukuthi imuzwa wakhe urenovate nayo yonke indlela
ngasebenza nabo khona abanye abantwana woxoka noma uxoka kwakungekho ilento le e-shelter le yelanga bangelekelela baselekelela sagijima sasabafishane silekelelana ukusukume wonke umuntu ilezo zinto ekufuna zibongwe bangcwele kufanele sibonge laba ngapha umkhokheli nabo babegijima ngeyabo indlela besebenza sasebenza umhlangano sithi betoba umhlangano wesikhathi leso sengigcina ngicela ukulungisa le eyagcina ikhona le bathe abantwana bacela ukuthi singangeni kuyona ngesikhathi unyazi luthi luzoba sethemba lethu nganginenhlelo enganginazo ekhaya zokwenza imisebenzi yasekhaya ingenayo idate bakhona wangcwele ngase ngizawalaza ukuthi ngizolithola ithuba ubaba siphe idate ukuthi uzoza nini eGoli awuzange kwenzeke kwaze kwaUMay awuzange kwenzeke kwangena eSwazini masifike eSwazini kwacisha yonke into ekhona nje ifuni saswathathe sabeka nje ubaba wena ngabeka nje ayihlala nje kanje ngaze ngawakhohlwa ukuthi nginamafoni ayanga ngeni ifoni ayangaphumi ifoni uma bemnika le starter pack sakhona uthi ufona ngaso uthi ufaka i200 rand uthi nje hello yaphila ithi faka enye imali hawu manje bathi hayi kunjalo nje la kwadina ke ngingakwazanga ukuthola idate kwaze kwaphela uJune ngaya kubaba ngawucela ukuthi baba sengicela ukuthi ngibe ama date ngoba sengize ngabonke kuzonafika ubaba elokuzini elinda ebese umdlule angiphe ama date ukuthi idate ithini ukufika kababa bona nginomsebenzi esenguhleli ukuthi uzoba ngoAugust manje ngifuna idate ngoba ngifuna ushayisane lokufika kababa savumelana ke nomdluli saphuma eSwazini wangena ubaba elinda awangafiki futhi kwangenzeka lutho nje ngathi ngiyamfonela asatholakala umdluli okutheke mase ngibuza ethi ukuthi kanti kwenzakalani uthi umdluli ngathi ngiphuma eSwazini ifoni yami yayisihekiwe kwaphoqa ukuthi iyeke ikhanselwe yonke into okutholakala istarter pack esisha baye ngikusho lokhu ngoba khona abantu abagcine bethi udlomo ubalekile ithemba lethu konje yini engizoyibalekela nje akulona iqiniso bangcwele ayikho into engayibalekela kodwa ikhathi ezinzima mhlawumbe izake zakhona lapha ekhaya kwakufanele ngibaleke ngazo angizange ngibaleke nganginani asebenza nani kwaze kwasegazini ayikho into engizoyibalekela kodwa ngangenza imisebenzi yakithi ngithandaza umthandazo wakithi ngenza umsebenzi kababa ngomhla u23 ngenzela 23 ngenza konke ngase ngiqeda lapho ngenza isithebe kule weekend yakhona sabantu bakwaDlomo emva kwalokho ngangihlele umsebenzi u14 kama ngimenzela u14 kanye nesithebe sezalwazi zakithi lezi nyanga zombili nje zangifaka ekuthendeni bese ngicindezini inkomo zazositha zabantathu ngala zantathu ngala imbuzi angikwazi kahle ukuyibala zazengane ngoba ngangithandaza umthandazo wakhe hayi ngoba ngangibalekile bayezwa bangcwele asikho isidingo sami sokuthi ngibaleke esontweni ayikho into engizoyibalekela esontweni ngoba ngihlezi namakholwa ngiyacela ke baba ingcwele ukuthi lo msa esiwenzile wokusebenzisana ungapheli sibambe singabuki yonke into khona incwadi lapha eBhayibhelini ukuthi ungalaleli wonke amazwi akhulunywayo funa uzwe inceke yakho ikuhleba manje ke ngizobonga lokho nje bafowethu ukuthi hayi ayikho inkinga ngiyagijima njengoba ngigijima kangaka nje ukuthi ngifika lini vele kulesi sikhathi engiphila kusona ngijwayele ukufika vele ngalesi sikhathi ngoba ngiqala ngenza umsebenzi engawuphiwa unyazi ukwelusa vele mangivuka ngiye esibayeni ngiyocheka zonke izinto zi-right kwenzakalani inkomo engekho right ngiyayibuka ngiyajova mbuzi ngenza konke nje
manje-ke bese kugcina kudala ukuthi hhayi kodwa ukuthi ugcina sengikhonza inkomo madoda bathe enye indoda yacela inkomo ushembe wayinika inkomo yayisigcina isikhonza inkomo cha isuke ngibheka umsebenzi wasezulwini ayibonga Nkosi manje ngiyabonga kakhulu ukuthola lethuba leli ingezuba mude ngicela ukuthi uNkulunkulu aniphe isibusiso esizovela kuye engakwazi-ke mhlawumbe sokugcina sikhuluma nomshumayeli walapha ekhaya nomkhokheli walapha ekhaya ukuthi lokhu esasithandaza uNkulunkulu uyosipha khona na asiphe kanjani ngoba uthe masihambisa isipho ngesonto kuvalwe umhlangano akuphinda ukukhuluma baba siyacela usikhumbule lelizwe phinda usiphe futhi omunye umhlangano wakho wayesethi khuluma nomdluli akakamboniki umdluli ukubuka ukuthi kuphila khona kodwa abantu bahlale phekwethende bangahlali ngezinqa abahlale phekwethende abantu ukuthi makumenyezwa kuthiwa nangoke bese bebarida abantu yilokho engikubongayo kakhulu bangcwele uNkulunkulu abusise enibusweni nokuguqa kwebandla si Dieu si mana si